Добре дојдовте во новата епизода на подкастот Step Forward with MSHES. Подкаст во кој што ние отвараме многу интересни идеи, кои што верувам дека навистина ќе ја предизвикаат вашата љубопитност и теми кои што верувам дека навистина ќе го задржат вашето внимание. Денес со нас имаме многу интересен гостин, верувам за голем дел од вас е познат и верувам дека темите кои што ќе ги отвориме навистина ќе отворат многу прашања кај вас и ќе го проследите овој разговор до крај. Со нас денес е Драгиша Ристовски, доктор Гилберт, искусен тренер, консултант и предавач со долгогодишно искуство со развој на продажни тимови, лидерство, комуникација и преговарачки стратегии. Денеска ќе отвориме многу теми, јас не знам дали ќе имаме доволно време, но во интерес на време ќе се обидеме да разговараме за оние работи кои што сметаме дека навистина се важни да луѓето ги слушнат. Особено што морам да признам, овде во Македонија нема многу луѓе или нема никој со кој што јас би можела наискрено да седнам и да разговарам на оваа тема, така да многу ми е драго што имам оваа чест. Официјално добре дојдовте и првото прашање како сте? Hvala na prašanje, dobro. Dakle, pre svega, dobar dan i vama. Hvala na pozivu. Veliki pozdrav za ljude koji slušaju ovaj podcast i gledaju, ako već može da se gleda. Za početak se izvinjavam ljudima što ću govoriti, rekao bih na srpsko-hrvatsko, bosanskom, crnogorskom jeziku, tako. Ja sam inače rođen u Makedoniji, u Tetovu, ali nikada nisam živeo, tako da je moj makedonski jako loš. Ja dosta dobro razumem, ali mislim da bi bio jako loše ako bih govorio na makedonski. Sjećam se, svojevremeno sam držao jedna obuka i ja sam pokušala da malo pričam na makedonskom i jedna gospođa mi rekla, Dragiša, te molim zbori na srpski. Tako da, evo, hvala vama na pozivu i hvala na pitanju. Jeste bilo danas radno. Imao sam prilike da posjetim M6 prvi put trening centar u Kavadarcima. Sjajna je bila ekipa, lepo smo radili i preporuka ljudima, Kavadarci su lepi, nisu daleko da za edukaciju od tamo. Многу ми е жал што не успеав денес да бидам присутна, се надевам дека нареден пат ќе се организирам, затоа што слушнав дека навистина било многу интересно. Првото прашање би било за денес, а тоа е кој е Драгиша Ристовски, а кој е доктор Гилберт? Pa, Dragiša Ristovski, kako ga mi akcentujemo, je čovjek koji je humanista, pacifista, rocker, veliki ljubitelj i poznavalac muzike 50 godina, evo imam Elvis frizuru i dalje, čovjek koji piše pesme od rane mladosti. Nekako uvek sam bio malo atipičan, drugačiji, nisam se uklapao u kliše. A Dr. Gilbert je zapravo pseudonim pod kojim ja pišem knjige, iskorak i želja da pokažemo ljudima da sve što je dobro ne dolazi uvek sa zapada ili iz nekog dalekog prostora. Ja verujem da mi ovde na Balkanu imamo dovoljno i znanje i želje i volje da napravimo nešto. I kako je nastao Dr. Gilbert, ako mogu i to da kažem, mada mislim da mnogi ljudi znaju. Kad sam napisao prvu knjigu, to niko nije hteo da izda, nikome to nije bilo zanimljivo, u pitanju 99. godine još motivaciona i onda opet ideja je bila ženska od moje supruge, Dragiša, D. Ristovski, R. Obično u Srbiji Dragiša uvek je Gile. I onda moja supruga smislila Gilbert ili Žilbert i odjednom ljudi čitaju doktor Gilbert, stranac i tako je to nekako prošlo. Znači, Dr. Gilbert je neko koji se bavi tim poslovnim veštinama, koji pokušava da pomogne kompanijama i ljudima da unaprede svoj performans i da urade više nego što misle da mogu da urade. А колку луѓето од вашето секојдневие ја разбираат суштината на тоа што вие го работите? Pa, vremenom se to menjalo. U suštini, ljudi oko mene kad se počinje ovo da radim, pazite, to je pre 25 godina, to je bilo jako čudno. Kako беше тогаш? Pa, gotovo nikako. Ljudi, ja kažem, šta radiš? Ja kažem, idem na trening. Kakav? A ja imam model. Pa kažem, to je business trening. Ljudi kažem, ti nisi normalan, ovo je moje rotacije iz kraja. A kad sam rekao svom ocu, čime ću da se bavim, kaže, ti nisi normalan, uzmi radi nešto normalno, kome ćeš ti da pametuješ o Balkanu, da si najpametniji. Tako da, a vremenom je to postalo onako normalno i
najjednostavnije, ako mogu da kažem, ja se bavim razvojem ljudskih potencijala. Eto, to je i ne znam kako bih sebe drugačije predstavio. Eto, to je. I mislim da ljudi to sada već i razumeju, a pogotovo što je ljudi poput mene koji rade neku vrstu treninga, obuke, edukacije, coachinga, toga je sada baš puno. Да, јас искрено сум многу среќна што живеам во време каде што прво обкружени сме со информации, можеме во било кој момент да се информираме за многу теми и можеме да учиме. Така да, но навистина би ми било многу интересно да можам за момент да видам како било во 99-та година, кога се уште било чудно да се каже јас сум тренер за меки вештини, јас сум тренер, јас сум бизнес консултант, колку тоа било можеби тешка тема да се протне тука на Балканот. Апсолутно, мислим, прво, то се све дешава, јас сум радио за една страна компанија, која се 99. година у Србија било бомбардовање и онда се компанија повукла. И јас сам остao без посла и почeo да пишем книгу и решio да се овим bavim. Postoji, ja sam već, čini mi se, jednom to pričao, da se ne ponavljam, ali zašto da ne, zanimljiva je možda ta anegdota. Moj prvi pokušaj da dobijem klijenta za edukaciju pre 20 i nešto godina, to je bio neki, ajde ne uvrdim nikoga, neki šumadijski biznis, kako da ga nazovem. Ja kad sam njemu objasnio šta mi to možemo da radimo, da mu pomognemo, edukujemo, on je oko zastao i rekao, kaže, ti si potpuno lud. Rekao, izvinite, nisam da se uzmano, što? Kaže, ti si meni rekao da sam ja glup i ti ćeš da mi kažeš da ja šta treba da radim, a ja sam ovo sve sa 10 prstiju napravio. Onda si mi rekao da to možemo da radimo vikendom, kad ja idem da pecam, i onda si mi tražio pare, kaže, ti si potpuno lud. Ja kažem, wow, I onda sam skapirao da je to izazov, da ljudima na Balkanu, koji su svemu najpametniji, plasirati znanje i naplatiti da je to izazov, ali moguće je, 25 godina živimo od toga. Баш инспиративно да се слушне. Сега сакам да отварам една тема која што ние ќе зборуваме од малку различен аспект. Ние живееме во време на инфлуенсери. Инфлуенсери кои што имаат свое влијание во светот на социјалните мрежи. Но ние ќе зборуваме за влијание од еден друг аспект, еден посуштински, подлабок аспект. Мене сега ми интересира едно прашање, или да замислиме една ситуација, просторија, со околу 50 на луѓе. Многу луѓе, сите различни, но има неколку што се истакнуваат. Можеби некој многу силно зборува, некој можеби цело време молчи, но е многу впечатлив затоа што молчи. Потоа можеби има некој човек кој што е многу висок и крупен и се истакнува од сите поради тоа. И можеби има некој човек или некоја жена која што е доста впечатливо во јаки бои облечена. Сега прашањето ми е, кој од овие луѓе во оваа просторија ќе се истакне или ќе биде влијателен? Дали оној кој што најгласно збори можеби или некој друг? Да, занимljivo pitanje. U svakom slučaju, ja volim da govorim o održivom uticaju. Znači, neki ljudi mogu na kratko da skrenu pažnju, kao i u svemu, kao i sa muzikom. Neko samo blesne na trenutak i to je nestane. Prvo, kažu, ako ja nekome treba da kažem da sam mu direktor, ja mu onda nisam direktor. Znači, ako ja treba da se nekome namećem da budem glasan u nečemu, da bi me neko primetio, onda verovatno imam problem malo i sa svojom harizmom. Dakle, mislim da ljudi koji imaju uticaj, oni deluju iz drugog plana, ali kada zaista kažu nešto mudro, na pravi način i onda nekako se povuku. Mislim da njihova dela mnogo više govore od njihovih reči, jer inače se kaže slušam te šta pričaš, ali pre svega te gledam šta radiš. Mislim da bi neko imao tu vrstu harizme i uticaja, stvar je vrlo jednostavna, a to je doslednost. Obećaj, ispuni, reci, uradi. Mislim da to ljudi najviše cene, čak i danas. Dakle, jer generalno ljudi danas jedno pričaju, drugo misle, treće rade i onda to je potpuna disharmonija. Значи, ако добро разбирам, сите овие луѓе би биле влијателни на свој начин, но краткорочно, но на кој што е важно е кога ние го гледаме на долгорочно влијание, кое што во суштина дава одредени резултати. Сега затоа ќе се надоврзам и ќе прашам дали влијанието е нешто што може да се научи, дали е вештина која што може да се усоврши, да се усвои, дали можеби некои луѓе природно ја имаат или ја немаат, се понадарени, поталентирани можеби или не, и што е алгоритам of influence?
Da, hvala ti, više pitanja. Ajde da prvo krenemo od harizma. Da li može da se nauči? Verovatno bi neke moje kolege naravno može da se nauči, ja bih rekao jedno i drugo, ali pojasnit ću. Ajmo prvo da se vratimo šta je harizma. Reč harizma je u suštini grčkog porekla koliko znam i u slobodnom prevodu znači sveti duh je ušao u tebe i ti svetliš. Čime svetliš? Energiju. Mi imamo 4 izvora energije, emocionalni, mentalni, fizički i duhovni. Bazična harizma nastaje ukrštanjem fizičke energije i emocionalne energije. Fizička energija može biti niska, visoka, a emocionalna može biti negativna i pozitivna. Šta je harizma? Pa visoko pozitivna energija. Znači, neko ako svesno podigne svoj nivo energije i učini da bude pozitivna, on postaje harizmatičan, znači primećen je, ima ta influenza. Međutim, to je jedan deo. A ako si prazan, džaba ti nema šta da daš. Kao što kažu u marketingu, postoji samo jedna gora stvar od nemati marketing, a to je imati marketing za jako loš proizvod. Onda svi znaju da imaš loš proizvod. Tako da, ja mislim da je to kombinacija jednog i drugog. Znači, nama tehnike pomažu samo da ono što je dobro u nama iznesemo, a mi moramo imati svoju vrednost. Eto, u tom kontekstu mislim da je to kombinacija. Postoje tehnike, nešto može da se nauči, ali ipak ja dosta verujem i u potencijal. Ono što je dar od Boga, od univerzuma. На кого полесно му оди, на мажите или на жените? Јас пробував да истражам и најдов одредени статии кои што кажуваат жените се посклони да бидат похаризматични, но од друга страна најдов и статии кои што викаат мажите се оние кои што имаат вродена харизма. Мене ме интересира искуствено дали може би има разлика помеѓу мажите и жените? Ima, s tim što bi ja to delio na mušku i žensku energiju. Znači, ženska energija je, naravno, ne možemo da generalizujemo, uvek postoje izuzeci, ali ženska energija je više okrenuta ljubavlju, empatijom, znači ona je blaga, da kažem, i više prodire i kao što muški i ženski mozak su drugačiji. Znači, žene vide, što kažu, okolo, iza leđa, ali vide nešto kraće. Muškarci su ograničeni, oni vide daleko, a ograničeno. To je zapravo nam ostalo od preistorije. Muškarci su bili lovci i njihov zadatak je bio da ulove, pošto nije postao u to vreme oružje vatreno, nego je on mora iz daleka da nacilja, da bude precizan, da bi pogodio i kad ulovi, on donese ulov i žena se bavi ulovom, decom, kućom, svim ostalim. Tako da je i to je nešto što je dugi niz godina kod nas. Tako da mislim da su u nekim segmentima muškarci imaju prednost u leadershipu i uticaju, a u nekim ženama. Međutim, žene, izvinite. A vreme u kome živimo, vreme velikih sukoba, mnogih konflikta, mislim da nam je potrebno mnogo više ženske energije. Jer ta muška energija je nekako često konflikta. Uvek se igramo da pobedimo. A zapravo ne treba niko da izgubi da bismo mi pobedili. Mislim, treba da napravimo koncept da svi dobijaju, a za to nam treba malo više ženske energije. I u muško-ženskim odnosima, inače kao neko ko se dugi niz godina bavi prodajom, ono što sigurno znam da 90% odluka o kupovini donose žene. Toliko o uticaju. Тоа значи дека во еден брак жените се оние кои што се повлијателни? Apsolutno. Muškarci imaju samo jedna odluka koju donose, koji auto da kupi. Sve drugo žene, uključujući stan i namešta i sve ostalo, gde si ide na godišnji odmor, sve. Всушност, сега доаѓаме до онаа тема, а тоа е дека оно што го зборувавме и позади камерите, а тоа е дека всушност влијанието и преговарањето не е нешто кое што е резервирано само за деловниот свет, туку е важно и во нашиот секојдневен живот и практично вклучено е во нашиот секојдневен живот. И доколку ние работиме на себе, инвестираме во себе, да ние научиме како да бидеме подобри и во нашиот работен однос, ние практично учиме и како да бидеме подобри во нашиот приватен живот и во комуникацијата и релациите со нашите блиски луѓе, со семејството, со пријателите и така натаму. Колку е ова važno. Slažem se. Ja mislim da to neodvojivo. Ono što proučavajući psihologiju uspeha, kao i mnogi, ja sam krenuo od Napoleona Hilla, od Dale Carnegie-a, naravno da sam vidio da su oni prepakovali Bibliju, Novi Zavet i tako dalje. Zašto ovo govorim? Najmanji zajednički sadržavac svakog uspeha su sposobnost da pridobijamo druge ljude za ono u što verujemo i pravljenje dobrih relacija. Nikad niko ništa veliko nije uradio sam. Iz toga proizilazi da moć uticaja, prodaje, pregovaranja,
dobrogovorništva, to je nešto što je važno u svakom aspektu. Mi čim se probudimo, pregovaramo. Odnosno, da li da ustanem ili da spavam još? Di je melema? Pregovaramo sami sa sebe. Tako je. Onda, da li da jedemo ovo ili ono? Onda ko ima, evo, ja sam roditelj, kada je ćerkica bila mala, ajde da doručkuješ, a pa šta radi dete? Ako doručkujem, šta ćeš mi kupiti? Pa si pregovori. Ako tražiš nešto od mene, daj mi nešto. I kreće pregovori. Dakle, non stop se pregovara. Ja mislim, ljudi koji nisu svesni tih veština mnogo propuštaju u životu i ljudi koji su uspešni generalno imaju dobre te socijalne veštine. I zapravo ono što je prodaja i pregovaranje, taj influence, to je ono što zovemo emocionalna i socijalna inteligencija, samo malo bolje upakovano, da kažem. Мислам дека со сето ова кое што го кажавте, вие опфативте и опишавте карактеристики на тоа што значи денес, според наши стандарди, еден добар лидер во било која норма. Сега, она кое што мене ме интересира е тоа колку е важно да еден добар менаџер или лидер да знае како да комуницира, да преговара и да стекне влијание кон своите тимови или во својата компанија. Колку е тоа важно за еден добар менаџер или за еден добар лидер и дали е нешто тоа кое што може да се научи, да се стекне и понатаму многу да им користи? Da, hvala ti na pitanju. Pa, izuzetno je važno. Prvo, kako je rekao Aleksandar Makedonski, ne bojim se vojske lavova koju predvodi ovca, ali mi je strah vojske ovaca koji predvode lav. Znači, ja dosta verujem u leadership i mislim da je liderstvo jako važno. S tim da, šta je važno kod leadershipa? Znači, ili utičeš ili se baviš kontrolom. Dakle, ako si osoba od uticaja, ti nemaš potrebe da budeš policajac, menadžer koji će non stop da vrši kontrolu svojih zaposlenih. Jer šta je problem, da kažem, ako u tom liderstvu koje se isključivo svodi na kontrolu, traži konstantnu našu prisutnost, a pravi lideri koji imaju uticaj i u privatnom životu, moj otac je meni bio lider, kad god sam znao da prelazim crtu, da radim nešto što nije dobro, javlja mi se njegova slika. Znači, vi kada imate taj jak uticaj, onda će ljudi slediti čoveka i kada on nije tu. S tim da lider zapravo on prodaje interno i eksterno. Zašto je liderstvo dosta povezano sa prodajom? Pa jedna definicija liderstva, po meni jako dobra, od Napoleona Bonaparte, kaže, lider je prodavac nade. Znači, dok prodavac prodaje proizvod, lider prodaje nadu, viziju bolje sutra. Sad, šta je problem sa vizijom? Ona je neopipljiva. Тоа ќе прашав, колку е тешко да се продаде визија? Pa, izuzetno teško. Međutim, šta nam olakšava? Vera. Čovek koji veruje u ono što radi, mnogo lakše prenosi viziju. Iz ugla ljudi koji nas slede, vizija mora da bude jasna, relevantna, koegzistentna. Znači, ne smemo da komplikujemo previše, moramo da damo dovoljno argumenta zašto verujemo da naša vizija u budućnosti može biti ostvarena i moramo da je iskomuniciramo jasno i često i kroz više komunikacijskih kanala. Tako da, zaključim, mnogo je važno uticaj za lidera, jer lider koji nema uticaj, on je samo kontrolor. Што би му препорачале на некој лидер кој што има потешкотија да ја продаде својата визија кон својот тим или кон својата компанија или кон оние кои што него го следат? Pa, evo da kažem, da bismo prodali nešto, da bismo bili dobar prodavac, ja uvek verujem one 3 vere. Vera u sebe, vera u kompaniju, vera u proizvod. Znači, ja moram da verujem da nešto mogu da iznesem. Moram da verujem da ideja, produkt, vizija je dobra i da donosi opštu dobrobit i vrednost za sve i moram da, ako sam prodavac, moram da verujem kompanija koja stoji iza mene. Zašto? Pa možda se desi da ja obećam ljudima nešto jer su mi ljudi rekli da je to tako, onda to ne bude. Znači, potrebno je snažno uverenje. Tako da, pre svega ljudi moraju da veruju ono što rade. Ja često citiram izreku, kad nemaš ono što voliš, voli ono što imaš. Odnosno, ljudi koji vole ono što radi, koji veruju ono što rade, znači oni mnogo lakše prenose uticaj. Znači, za početak moraju da veruju to što rade i da vole, a onda naravno moraju da se bavi tehnikama. Ima isto jedna dobra izreka, kaže, kad o problemu možeš da održiš dobar govor
izgleda kao da je problem već rešen. Znači, veština govorništva je isto jako važna da bi se iskomunicirala vizija. Мене ме интересира, затоа што сега тоа е една многу важна тема и многу значајна тема. Мислам дека и јас многу често кога сум од другата страна во подкаст ме прашуваат, а тоа е колку новите генерации денес имаат можеби подобра комуникација или можеби имаат полоша комуникација или можеби имаат повеќе предизвик во однос на комуникацијата која што е сега. Зошто ова го прашувам? Затоа што е многу често прашањето околу новите генерации Gen Z, а тоа е дали тоа што моментално се случува со Gen Z е нешто кое што треба нас да не размрда и да ние се размислиме дали овие системи кои што до сега функционирале, можеби треба да ги ревидираме, да малку ги растегнеме, нешто ново и ние научиме и примениме, да се адаптираме на овој свет кој што се движи кон напред. Или можеби па и не треба до толку, туку треба и на овие Gen Z да ние ги научиме како да функционираат во систем кој што до сега функционирал. А прашањето е дали воопшто функционирал. Ако веќе има потреба да се менува. И мене ми е тоа многу интересен, еден интересен мост кој што многу сакам да го наблюдувам во сите сфери и многу сакам да го разговарам и многу ме интересира вашето мислење околу тоа. Разумeo sam. Pa da, o tome smo mogli baš dugo pričati i mislim da u nekoj kraćoj formi je jako teško to objasniti, a ono što želim da kažem, pre svega da novije generacije jesu drugačije, a pre svega koriste drugačije komunikacijske kanale koji su više digitalni, nisu analogni, s tim da suština se mnogo ne menja. Ono što je suštinski različito, dakle, da sa pozicije zajednice idemo više na poziciju pojedinca, da nove generacije žele mnogo veću autonomiju, da ne trpe autoritete, da na neki način, prvo ja imam jednu ćerku i naravno da kada imate jedno dete, vi se trudite oko njega, znači roditelji su mnogo se trudili oko ovih generacija i mislim da su oni navikli u startu da imaju neku prednost, da imaju sve i očekuju nešto više. Drugo, možemo mi mnogo toga od njih naučiti, međutim, verujem da mogu i oni od nas. Ja mislim da u budućnosti uvek sam verovao u koncepte uzeti najbolje od starog i najbolje od novog. Nije slučajno što kažu evergreen, znači nešto je neprolazno, tako da mislim da mi moramo dosta da učimo od njih, a boga mi i njih nekako da vratimo na neke vrednosti koji su neprolazne, jer postoje stvari koje su vanvremenske. A ono što je jasno, novije generacije znači žele mnogo veće autonomije u radu, žele mnogo jasnije koordinate i mogućnosti napredovanja, oni su ekološki osvešćeni, bitni su im sve te stvari koje nama nisu bitni, nije im bitan samo posao, nego mnogo im je bitan taj balans u poslu, mnogo im je bitan i zadovoljstvo na poslu, dok sam ja naučen samo radi, nema šta tu da voliš, bitno je da radiš. Tako da, eto, postoje suštinske razlike i ono što novije generacije su odrasle iz igrice, a igricama je uvek napraviš jedan level, drugi level, treći. Dakle, mislim da isto kompanije moraju da prave što bolje karijerne puteve, što jasnije parametre za brže napredovanje, jer vidim da to mlađim generacijama znači to neko pomeranje i nisu spremni da čekaju kao čuveni kultni jugoslovenski film Tesna koža, kad Nikola Simić kaže mlađi referent, ima 60 godina, kaže od koga sam ja ovde mlađi. Dakle, jednostavno ne trpe to, hoće što pre da napreduju, traže jasne koordinate i jednostavno nisu spremni da trpe lažne autoritete. Спомнавте нешто што ми отвори ново прашање, а тоа е дека овие нови генерации не трпат авторитет. Сега мене ме интересира како ние да изградиме здрав авторитет или можеби како ние да имаме влијание врз генерација која што не трпи авторитет. Sad je malo su stvari otišao daleko, ali ima jedna zanimljiva stvar. Malo sam istraživao i sad nisam siguran na kom jeziku. Postoji jedno tumačenje da je prevod reči autoritet, jedno od tumačenja, otprilike znači biti bolji pored nekoga. Znači, on je nam je autoritet jer mi postajemo bolji pored njega. Možda ovi klinci nisu postali bolji pored nas i možda zato im nismo autoritet. Tako da mislim da mi moramo da budemo bolji da bismo uopšte mogli da se pozivamo na svoj autoritet. Drugo, mi svakoga dana ne pokazujemo koegzistentnost. Evo vidite, roditelj koji non stop psuje, bahat je,
govori ružne reči, onda kada je dete malo, dete opsuje, njemu to smešno, kao nemoj to da radiš, a onda recimo vremenom dete preuzme taj model ponašanja. To mi je, ili kao kad odete kod doktora, doktor kaže pušenje je štetno, ne smije to da radite, a onda vidite on puši. Dakle, mislim da nismo dovoljno lični primjerom dali tim mladim ljudima kako se igra u kom smeru, nismo bili koegzistentni i zato jednostavno im nismo autoriteti. Naravno, ne mogu da generalizujem, ali u suštini je tako. Dakle, mislim da mi moramo da budemo bolji da bi oni više poštovali taj autoritet naš. Сега сакам да се навратиме кон еден друг момент. Ние имаме тука и дел од вашите книги. Ви имате напишано 25 книги. Да, од 25-та треба да излезе ове години. Да. Завршено е, рукопис е завршен. Од друга страна, имате богато искуство работејќи со луѓе и со компании. Позади камери спомнавте бројка од околу... Преко, мислим да сам близу око 4000 плаćenih edukacija, radionica, obuka, konferencije imam u karijeri, a broj kompanija sa kojim sam radio, pa, da ne bude sad ružno da su mi platili fakturu, između 2.500 i 3.000. Да, тоа се баш многу луѓе. Yes. Сега мене многу ме интересира дали инспирацијата за пишувањето на вашите книги ја црпите од овие искуства со луѓето што ги имате, со компаниите со кои што вие работите, затоа што верувам дека тоа е обостран процес. Yes, вие ги учите нив, но и вие учите од нив, може би ви инспирираат за нови области, нови теми, нешто ново да се промени, нешто ново да се истражи. Еве спомнавте, ме заинтересира авторитетот, да малку повеќе прочитам, истражам околу него и верувам дека е така, затоа што сепак да се напишат 25 книги не е мала работа, значајно е. Од каде ја црпите инспирацијата? Па прво опет да не будем ја, да не изгледам што препотентно, тоа су приручници, значи сажите ствари, mada opet, s druge strane, ljudi danas malo čite. I ja tu zameram mlađim generacijama, dakle, oni s jedne strane bolje komuniciraju digitalno, međutim, malo, mislim da manje čitaju, gubi se vokabular, lepota jezika, jako je važno da se čita. Ja kao klinac nisam čitao puno, onda kad sam se navukao na ovu literaturu, pa sam puno da čitam. U početku sam inspiraciju, ja živim u Beogradu pored Dunava i baš i to je prilično, da kažem, Dorćevo centar, ali imam tu sreću da iz zgrade vidim ceo Dunav. Voda nosi neku negativnu energiju, znači moja životna inspiracija je moja ćerka koja mi je unela najveću radost, rock and roll i voda. Sve sam knjige pisao pored vode. Međutim, kako sam sve dublje radio, onda su mi klijenti bili inspiracija. To je uzajaman proces. Oni mi iznesu problem, ja mozgam, tražim rešenje, onda pitam njih, onda napravim neku analizu, tako da onda uzim iz jedne industrije u drugu, treću, recimo neke industrije kao što su mkarstvo, farmacija, osiguranje sam mnogo puta radio i čak ljudi misle da sam ja iz te industrije, recimo. Mislim, ja mogu da govorim farmaceutskim jezikom, a realno nisam farmaceut i samo sam vremenom naučio. Tako da su me mnogo klijenti naučili i ljudi sa kojima sam radio i te heterogene kompanije u kojima sam ja ulazio, u koje se bave različitim oblastima. Drugo, radio sam kompanije koje su, ja nisam neko ko je podcenjivao posao, nikada, ne volim da podcenjujem poslove. Radio sam kompanije koje imaju 2, 3, 1 zaposlenog i one koje imaju na 10.000. I uvijek sam se čak i trudio u vrednostnom smislu da kad me neko ko ima 1 zaposlenog ili 2, skroman je, nema puno para, tek je počeo, kad me pita za edukaciju, uvijek sam vodio računa i o cenama, da ne trebaju svi isto da plate, bez obzira što je edukator, predavač isto. Jer nikada nemojte zaboraviti da to kažem, sve što je danas veliko nekada je bilo malo. Mnogo je dobra stvar kad konsultant, trener prepozna potencijal u pojedincu ili u kompaniji koja je danas mala, a u perspektivi možda bude velika. Ja imam primere ljudi, znam koji su počinjali pre 15-20 godina, a sada imaju milionske firme. I da sam ja doprinuo sa 0,1% ja zadovoljan. Tako da treba dati šansu ljudima jer, kažem, to znanje koje ja njima dajem, crpim i od njih. To ste apsolutno pravo. A ima li
Има ли дел од вашата кариера кој што ви е навистина драг? Дали може би тоа е некоја нова индустрија со која што вие сте почнале да работите? И јас работам обуки и знам колку е интересен и тежок, ама интересен оној момент кога треба да прочиташ малку повеќе за таа индустрија, да се прилагодиш на јазикот, на термините, на предизвиците кои што ги носи таа индустрија. Сега, може би, имате ли вие некој во целата ваша богата кариера, може би некој момент на кој што вие се сеќавате, кој што може би за вас бил голем предизвик, ама од денешна перспектива сте благодарни што тоа било така, затоа што направило некој голем преокрет, свич, промена во вашата кариера понатаму? Pa, bilo je puno takih stvari, sad možda ne znam da li na početku karijere i u toku same karijere, a evo sad u trenutku pade mi na pamet jedna stvar, svojevremeno sam puno sarađivao sa bankama i ovo se dešava možda 2009-10. godine. Radio sam neki veći projekat za ProCredit. I onda smo mi radili razne obuke koje se tiču pregovaranja, prodaje, leadershipa, što su moja oblast ekspertize i stvarno sam imao jako dobar feedback, ljudi su pričali, wow, energija, zabavno je, super. I onda su tražili od mene da radim obuku za naplatu spornih potraživanja, što opet to nije moja oblast. I ja sam angažovao neku koleginicu koja je to radila i onda taj, da kažem, direktor tog sektora, on je pripremio ljudi, će to biti zabavno ovo i međutim, trener, žena je sjajna, prosto ima drugačiju energiju, ne radi na način kao ja i tako dalje. I onda me zove ta žena iz HR-a, kao ja imam problem, rekao šta je sad, kaže kao ovo nije bio ko što ljudi očekivali, molim te, kad ćemo ponovo da ti to uradiš, pa rekao, mislim, kako ja to uradim, rekao, to nije moja tema. Ma ti kao onaj tvoj entuzijazam. Pa rekao, moj entuzijazam proizilazi činjenica sa kompetentan i da znam nešto. Ona ne, kaže, moraš. Imao sam 5 dana vremena, a tad sam radio bio sam na nekoj dugoročnoj edukaciji, što je zanimljivo. Danas je, mislim, kolega iz Tikiša koji radi u organizaciji tamo, rekao mi da me pozdravio momak koji je upravo bio u to vreme na edukaciji koja je bila na Mokroj Gori, gde sam ja radio svoje vreme za njih neke programe, skoro ima 15 godina, eto kako se poklapaju stvari. I ja sam bio tamo, radio sam neki program od 7 dana, a imao sam, nakon toga odmah sam morao to da idem. Ja sam razmišljao šta da radim. I pošto pričamo o uticaju i danas smo to radili, moja oblast ekspertiza su tipologije ljudi. I u nekom momentu sam, čekaj, ajmo ovako, ja sve vreme pričam kako se ljudi ponašaju, tipovi ljudi kada kupuju. A kako se ti tipovi ljudi ponašaju kada duguju pare. I onda mi sinu ideja. I napravili smo obuku koja je fenomenalno prošla i onda sam čak počeo da radim i naplatu spornih potraživanja. Mene mi interesira da li imate knjiga napisana na ova tema. Ne, s tim što u knjizi Arena prodaje u 21. veku postoji čitavo jedno poglavlje o naplati spornih potraživanja koje je nekih 15 strana. Eto, taj materijal je nastao tad, pripremajući se. Mnogo mi je интересно zato što otvarate temi što навистина јас немам сретнато некој кај нас не само да ги работи, туку да ги отвара, да ги зборува и да има што да кажа, а згора на се и да пишува книги. Вие кажувате ова се прирачници, јас би рекла дека се навистина мало богатство некој да има од каде да може да учи. Пак ќе кажам, информацијата и знаењето се достапни, останува на нас колку ние имаме желба да тоа го научиме и да го побараме. Има ли некоја книга која што ви е драга? Која што, со драго срце ја имате напишано и навистина ви значи? Pa u suštini, naravno, kad se nešto desi prvi put, ja sećam kad sam napisao knjigu Gubi samo neko ne igraju, to niko nije hteo da izda, to je prolazio vreme, ja sam tražio izdavača, onda je moj zet koji živi, znači od moje sestre, od strica, muž koji živi u Americi je rekao ja ću da izdam, ali imao izdavačku kuću to vreme neko, međutim ja sam sve to morao sam da finansiram i na kraju je to izašlo. Ja se sećam kad su meni iz knjižare, odnosno iz štamparije, dali tu knjigu, kad sam prvi put video, to je knjiga Gube samo oni koji ne igraju. I to je krilatica koju sam ja smislio, a koliko sam čuo, ušao u 1000 motivacionih svetskih izreka i da, gube samo oni koji ne igraju. To je onako u trenutku mi je došlo kao wow. Zato što, kako je to nastalo? Bilo je to bombardovanje i ja sam u nekom momentu kao i svi bio veliki kritizer. Svi su bili mi krivi. Bili su mi krivi i sistem, i vlast, i političari, i roditelji, i ljudi oko mene, i države u kojoj živim, i Balkan, i mentalitet. I onda sam rekao,
ok, a šta ja činim da promenim nešto? I onda je odjednom, wow, gube samo oni koji ne igraju, uđi u igru i tako je nastala ta krivotica i možda ta knjiga Gube samo oni koji ne igraju mi je draga jer je prava i možda bih izdvojio knjigu Liderski iskorak u budućnost jer se radi o jednom humanom pristupu leadershipu drugačijem, o održivom biznisu na kome dosta sada radim. Jer vidite, ta reč održivo se dosta danas koristi, sve održivo, pa malo postaje i možda i floskula. Međutim, reč održivost, koliko sam ja istražio, javlja se prvi put 1978. godine. I održivost ima svoje 3 stuba. Da je ekološki prihvatljivo, da je dobro za planetu Zemlju, da je humano prema ljudima i da je ekonomski isplativo. I sad bi to budućnosti kompanije koje ne budu isporučivale produkte koji su ekološki osvešćeni, koji su humani prema ljudima i koji su opet ekonomski isplativi, neće moći da funkcioniš. Knjiga je rukopis je prvi pre 15 godina i tada sam pisao poslovanju sa svrhom, koje je umeđu vremenu postalo, da kažem, i priličan hit. Tako da, eto, to liderski iskorak u budućnost. To meni knjiga koja se nije toliko prodala i nije našla put do čitaoca, a meni je jako draga. Много интересно што сега мене што ми е инспиративно, што првата книга и покрај сите тие околности е издадена и завршува во оние топ 1000 книги во светски рамки. Од друга страна, оваа друга книга која што ја споменавте не насочува повеќе кон иднината, што е она што ќе биде актуелно, односно дава една визија да сите да сите барем можеме да зграбиме дел од таа една визија. Сега мене ме интересира ако ги земеме овие две перспективи, овие две инспирации, овие две книги, мене ме интересира на еден млад човек денес, кој што сака да направи чекор напред, да биде подобар, да можеби подобро комуницира, да направи чекор напред во кариера, во животот. Што е она што вие би му го препорачале? Opet da, zanimljivo pitanje, ali mislim da imamo jako malo vremena. Интересно и покрај околностите, колку е важно да знаеме каде ние се движиме, да имаме онаа визија. Da. Pa ja kada razvijam na karijeru, prvo pravim veliku razliku između karijera i posla. Posao je ono što moraš da radiš radi egzistencije, a karijera je nešto što te preokupira ceo život. Prvo ja mladim ljudima savjetujem ili dajem preporuku, savjet je teška reč, da odaberu karijeru. Mislim da ono što danas mladi ljudi greše jer su dosta nestrpljivi, jako brzo menjaju industrije, poslove. Ja verujem da čovjek mora nekoliko godina da bude u nečemu, da pusti korenje da bi bio dovoljno dobar. Dakle, neka odaberu karijeru. Reč karijera je latinskog porekla, čini mi se, dolazi reč karus, što znači kočija. Znači, ako ti je karijera, onda ti upravljaš svojom karijerom, ti voziš. A da bi vozio dobro karijeru, znači moraš da praviš svoj performans, ja bih rekao, u 4 kvadranta. Prvi je kvadrant da šta ja znam, moja stručnost za određenu oblast, ako me zanima farmacija, osiguranje, financije, ekologija, što god. Če ja moram, nekretnine, možemo o tome da pričamo, ušao u novi biznis, dakle, to je stručnost za određenu oblast. A druga stvar je taj emotivni deo, znači razvijeti emocionalnu inteligenciju, ljubav prema onome što radim, prema ljudima, jer ljudi koji vole ljude obično izgrađuju mnogo bolje karijere. Treći kvadrant je vezano za estetiku. Znači, mora nešto i lepo da izgleda. Znači, ako imamo znanje, ako je suština, bitna je i forma. I četvrti kvadrant su iz duhovne dimenzije, a to su uverenja. Ja hoću da radim samo nešto u što verujem. Davno sam prestao da radim posao u koje ne verujem, jer ja ne mogu da prenesem viziju svoje verenja. Manipulator može da proda nešto u što veruje. Prodavac je plemenita, ne može da proda nešto u što ne veruje. I mislim da je taj ukupni performans, to je moja preporuka mladim ljudima, znači imajte stručno znanje, imajte veštine, razvijajte ljubav i empatiju prema tom poslu i razvijajte stavove i samopouzdanje koji vam pomaže da to što radite iznesete na tržište.
Јас можам да, можеби, на секој прашање кое што денес го отворивме, да имам уште 10 подпрашања мали. Некако имам чувство како да поминавме многу теми, а каде што можеби мене барем лично ми недостасуваше време за да можам уште да прашувам, затоа што навистина ве гледам како човек од кој што прво имаш многу што да се научи, не само од аспект на знаење, туку имате искуство од кое што може да се учи. И јас навистина би сакала да имаме и втора епизода некогаш наскоро за да можеме да го продолжиме овој разговор. Тука би сакала и да се заблагодарам за вашето учество и што прифативте да бидете гости на денешниот подкаст. И би сакала да се заблагодарам на оние кои што не проследија до крај и го следеа овој разговор до крај. Се надевам дека ве инспириравме со многу од темите, дека предизвикавме љубопитност да истражувате повеќе, да учите повеќе, затоа што учејќи правите секогаш чекор понапред за да бидете подобра верзија од себе си од она кое што сте денес.